Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 11, versikulo 20. Kagura ti Apo dagiti dakes, ngem kaay-ayo na dagiti agaramid iti nasayaat. Papagayam, intay denggan ti maysapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. O anya, nakaplano kayo ka din no sa dino ti pag-field tripan tayo ita summer? Sikala ko man ti agdesisyon, ma'am. Kalkalpas ti meeting mi kadag iti big boss. Iso mabalin akon makiistorya kada kayo. Nasayaat man no kasta, ma'am. Ti suggestion ko, ma'am, beach ti mayat apapanan tayo. O anya, Giselle, mayat kay ti day tasing-asing ni May? Ay katuan Isagana akong tibating sud ko, no kasta? Ayan nga tanti kapik nga impatimplak ka ni Ernie. Nagpatimpla kayo kan kuana, ma'am? Low IQ day taabaro nga office mate tayo, ma'am. Apay ang naawat dito kat nagaduma ti applicants. Damagan nyo kadagiti big boss no apay. Ayaban nyo lang nga janitress tayo abakat, ma'am. Tama pa na i-follow up di kapeyo ka ni Erning. O sige. Linda, umay ka man dito Apay ka di, ma'am. Ingkamad damagan ka ni Erning, no ayan ti pinatimplak akape. Itay pa lang urayak Ay, one, ma'am. Ay na, ma'am. Saan ang naawatan ni Erning di instruction mo? Ay na, Erning. Ayan ka no jay kape ngay patpatimplakan ka ni Madam Wilma. Ay, wan. Nalipatak mo ten. Adang amin impaaramid kanyak ni sir. Agung nga amumata na talaga na istrikto day jay madam. Kasta ka di. Mabit lang. Tagtimplaak. Saanan? Syakon. Ituloy mo day tay papaaramid kan ka ni sir. Agyaman Nana Linda. Masapul ngamin. Alapasik ti panangi program ko iti computer ni sir. Adtuyan ti kape, madam. Apay asikamot tan tinangiyog iti daytoy. Ayan day jay nga Erning. Adda ka do papaaramid ni sir kan kuana. Ti kunamkit di. Talaga saan makaaw-awat day jay tao. Ay, pasensyaan nyo kuman, madam. Kabarbaro pa'y nga main. Di nakman surwan si ka, Linda. Sige. Iparabaw mo day takapek di talamisaan. Tamapan kan iti trabahom. Wan, madam. Oh, Giselle, nalpas kon ana budget di magastos si field trip tayo. Nice, no kasta? Apay, sumurot pa lang na nga Erning? Saanan? Isupay akaraman iti gastos. Saan tayo nga iraman? Total, kabarbaro na pa'y matlaan dito Katuan, apay kumangamin sumurot. Kan may sa, jak kayat day jay akadwa. Nakarakaron ajak kayat akadwa. Awan ti mayat makikadwa kinkwana. Kasano, weird mo't ngamin. Nana Linda, kaano jay kunada field trip tayo? Inton umay abulan. Sumurot ka kadimat? Ay, kayat ko ti sumurot. Ang saan samot nga amin kat mapan. Apay ngay? Agbatikan sa kanaw. Apay ngay? Kunak ano sinaludsud na kano agbati ka. Saan dakto pa'y akasarsarita? Kasta ka day? Sa dakla kasarita, no da pangibaunan da kanyak. Ay, unay dagito'y akakaduan aya. Sa anak mo't ababaunan dito'y, Nana Linda. Ambok, Erneng. Diyak pa'y kumakayat ti agtrabaho. Tagadalak pa'y. Ngam, masakit ngamin ni nanang ko. Iso ang masapol ng agtrabaho ak. Asino ay tinanang mau? Pasita tinagan na, Nana. Katno da gayam ko, ide ngagnagad iti pasita. Ay, iso diya gayam mo, Nana. Kanayon na kang istoryaan. Anasingad kayo nga agayam, idi babalasan kayo pa'y. No kasta, sika ti anak na?
Kita madlaangan niya. Umay kuntuman bisitaan ni Nanang Mau. Pasita, malagip nakpay ka day. Ay! Apay ko maamalipatan ka, Linda. Anak mo gayam ni Irneng. Wen, kunaken ko ana. Ngayam amu na tibaginaken ka. Tagam amu ta, nga mabain ka numod. Managbabain nga agpaiso ti anak mo. Talaga ama nagbabain. Ang bright jay anak ko. Iso nga ron nga isutiin na lada nga ang trabaho ta talaga na laeng. Pakikit-kita man kit de. Takas la idadaduma de iyo opisina yaw. Huwin nga rod, nadlaw kumatday ta. Kunak nga rod ken ko ana nga agan anos. Taday ta ti umuna trabaho na. Masakit ka ka no? Kunamot tay doktor, akumplet waklaang jay agas ken therapy ka mayatang. Ay nasaya at ano kasta. Nasaya at tanda ni Erning amang tulong ken ka. Wen, tanabayag mutin anabalo ak. Isumat ti istorya ni Erneng. Ala, tay timplaan ka man nga rod iti kapay. Kabayatan ti panagis istoryata. Uy, naladaw ka, Mart. Kasano? Nag-traffic. Ung tandata ni Ma'am Wilma. Wan na rod. Naladaw tamanin, idikalman. Wan nga rod Kasano? Saan anak onje alarm clock ko? Hey, jak nakaringa na sapa. Siya, talaga ngamin at traffic. Ni Erning, nasapan sa mata sumangsangpot. Kanayon mo't anasapa sumangsangpot day jay. Ay, pasip-sip lang ang kadagiti boss. True. Erneng, usto pa day ta pa nagtrabaho. Mangantapay. Ha? Jak na puutan ti oras Panangan gaya man. Di mo pa'y masago na taliyawon day tapagurasan. Umay ka, tamagantan. Ha? Kunak man no ijay kantin ti pangpanganam. Saan? Agbalbalo nak. Kayat ko agsango taamangan tapno adda kanduak. Ha? Saan ka makigidgiddan amangan kadagiti katrabahuan ta? Nagsusosyal da kita. Di ta darwa ramagmagaan. Kasta ka din, nana? Umay kan, intan ijay kusina tamangantan. Kumusta ijay trabaho man ako? Mayat, nanang. Nalakalaang ti trabaho. Maanusam ka de dagiti kakaduham. Jak ida maanusan, nanang. Ay, kaasi kamutan ako. Araramidak lata ti trabaho. Nila ang nanalinda tinaanos kanyak, nanang. Imbilin ka ngamin ken kuana. Isula ang tigayam ko ijay trabaho, nanang. Giselle, kita am day ti listahan dagiti maki-field trip. Amangan mo't no awan nagan ko dita, ha? Anya nga awan, kat si kapay ti number 1. Aywan, katsi ka ti number 2. Ay, damagaman ka ni Nana Linda no kayat na ti sumurot. Damagam, madalang mo dita abay mo aglinlinis. Sige. Nana Linda, sumurot ka di iji field trip tayo? Ay, uray sa anda kon nga iraman. Basta isurot yun ni Erneng. Ni Erning? Ay, uray awan ag field trip no isurot mi day tatao. Kan saan akayat ni Erning ti sumurot? Apay ko maasan yung nga isurot. Ka-office mate tayo, mat. Ay, saan nyo nga ipapilit, nana? Ay, saan kayo kumaamang idumduma iti kakadwayaw? Piliyan niyo ko mga agaramen, itinasaya at itipadayo at taaw. Awan matibasol ni Erneng kada kayaw. Naawat yu ka din, dagiti memo yo? Apa niya akas jay, ma'am? Amukon, nagipulong day nga Erning. Iso nga adda memo mi. Kasta nga ta. Nalaing at talagang agpasip-sip da nga Erning. Makita na. Saan nyo ko maapabasulan ni Erning? Tasigod mo't nga amuyo, abawal ti maladaw. Naminsan lang ang naladawak, ngam addan memo. Oray siyak mo't
Ma'am, tulungan ta kami Ay, awan ti maaramidak. At dapay nangat-ngatong ngam iti siyak. Kat iso dati ng memo kada kayo. Makita day nga Erning. Hoy, Erning, agsarita taman? Ha? Adda ka di basol ko? Talagang adda? Awan mo ti amo ka basol ko. Anya nga awan? Naglaing ka nga agpasipsipan niya. Ha? Awan amok iti dayta nga ibagbagam. Sikat agipulpulong amaladladaw kami ka ni May. Iti uray ka ano man, jak maaramid dayta. Pasensya ka na. Ngamnas ka na mapana ko iti trabaho ka. Ha? Sip-sip! Nana Linda, karaman ang tinagan ko kadag iti sumurot ang makifield trip. Ay, nasaya at mat, no binaliwan da jelistaan kat inraman da kan. Kinasaritam ka di ida, Nana? Ay, una, saan mabalay ngay bati da ka? Agyaman akan ka, Nana. Sana bali mabati ako. Sa anak mo't nga interesado amapan. Basta sika, ti sumurot. Giselle, ano di pagtutungtungan da ijay? Aywan. Mapantaman mo't makiistorya. Ang mga no makita na tadag iti boss. Oh, umay dito ayanta ni Ma'am Wilma. Kasla ang tanapatag na ibagana Ma'am? Anya ti pagsasaritaan da? Ay na, amangan no saan kayo amamati iti ibagak. Anya day ta, ma'am. Ay na, kasta launay ti panangidayaw dagiti boss iti trabaho ni Erning. Anya? Anya laang mat nga iti trabaho na day lalaki dito eh. Nasapa lang mat asumsumrak? Apay ko mga agbilib da kankwana? Ay na, nasapa asumsumrak. Aramidan na anaimbag ti trabaho na. Panag ko na. Mabiit ti pan naka-promote day dya tao. Anya? Kasano kami ngay ka ni Giselle? Mano atawon min nga da dito eh. No addaman rumbang ama i-promote, da kami day tamam. Da kami ka ni May. Erneng, anak ko. Enjoy yung da ito umuna a field trip akadam dagiti office mate mo. Una nang. Sapay ko tababaan iti da ito eh. Kat-ad-adda am-am-am mo da kadagiti office mate mo. Sayang laang. Tasan asumurot ni Nana Linda. Aw-awiran na kanungamin di apo ko na. Kan maysa, mas kay kayat nan ti agyan laeng iti balay. Ngem ti mapan maki-field trip. In fairness, nagagatmat gayam ni Erning. Agbilib ka manin kankwanan. Naginaw laeng? Nagagutan? Di mo ka di ang mo, akabayatan nga aglanglangoy tayo. Ni Erning tinangisagsagana kadagiti makmakan. Kunak ano si ka? Oy, saan asyak? Ni Erning. Nalaing mo't gayam nga aglutoan niya. Imbaga mo. Iso akay kayat dagiti boss ang makadwa. Ayan na ngay. Iti ayan dagiti boss. Kasta ka di? Ma'am, siya kung ti agasikaso dito yung kusina. Ne, kunak man no kadwam dagiti boss. Imayak, tamok akasapulam ti kadwa dito yung kusina. Imbag man, tanapanunot mo dayta. Dagiti ngamin daddo mga office mates tayo. Nabartak dan. Un nga ron, ma'am. Imbag lakit din dada ka, Erning. Dakkel, ti maitulong mo. Giselle, May, ada ipadamag ko kada kayo. Kat kayat ko adeng gandak anaimbag. Anya day ta, ma'am? Kanayon na kami mo't akigkigtutan, ma? Tapno amuyo, naipromoten ni Erning. Ison ti boss yo. Ha? Ha? Agang angaw ka di, ma'am? Sana mabalin ang mapasamak dayta. Dayta ti kinapudno. Nakita da ngamin ti kinasaot na, ti kinagagot na nga agtrabaho. Kasano daytan, Giselle? Kat aklunan tan nga iso ti bosta. Ay na, uray siyak, kat bilibak iti kinasayaat ni Erning. Napakumbaba kan nasingpat nga empleyado.
No kasta, saran ti iyawag takan kwa na. Ay, awanan di arapaap ko a promotion. Na ito diti sa bali. Ala, adan tumutla sa bali ang gundaway. Kanon tupay. Katuladon taan ni Erning. Saan ang maladla daw? Naanos, kan talaga ang nagagat nga agtrabaho. Na-istrikto nga ta, boss. Nasingpot mat. Barang ano saan na ta nga istriktuan. Sige panawan kayon ditoy. Good luck, iti baro a boss yo. Ay, May, agtrabaho ta na nasayaan. Wana, tanyaman nga oras. Umay natakit kitaon dito ni Sir Erning. Irwamtan nga awagan ta iti sir. Katuan kasta talaga. Agaramid ka iti nasaya at tapno agsublintumat kan ka a bendisyon. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti ang PBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.